yangan katana ken kotokotenni di dunadi karne no mana burago ado la khara ti imbenga amanya gilli demandane kun kafirinu dangani amma yemmu beno kun gatongo niti isa igra golli surun golli alla faren gari iro ken kallen dikina wa amilu salihat itokido isa alla komenya na faren ni golli surun ni mani akonin tengu nandi i alla faren warni ken gari nyino itokido kenga ويوفيهم كبرين الله كن تمنيني إبراجونا الله تعالى عند تنودان قانون دي نبراجين تمنتين كنيا أني كتاكو هليا كتابيو أنغا توكي أوادو أنا من دان كتابين باتي الله فارن غري أنغرو الله فارن قلني كن كمانو براجو هليو كنيا نبي الله صلى الله عليه وسلم أسجى هل الله مغابت يرندي التي أن ينقى كتي ماي سرما ننقطو إمايا إذا تمويه بيا ننتلي بي ورا نكينيانا كنكو كبرنا إيسا ينقى أريما ناسونون ديغاني walla la ni yendi nga khairindi dabasidi arin kisidi aw hawariyun ko tamudo hillo ga adi qaka humam allati ani ka humami ani qimu yendi na ko mun kata allah ari khana kri aran gi yankay ni ka humami ni jonkoy na besu wara inya krinda no kata allah kya sabuni isuka humantenya iwa krendi ni kata allah allah gara awa isa gara serebe ki kense mo isunya iwo se ne ke modi ma ala ko nandi amma jongai aywa ke sege hillandi yani bal hanan qalle mama buken serayme bismillah ذلك adi ku hokon de isa khibaruku o wi qarana alayka ngi mawlamin kamma gilli ayanunga adu hin konninga kingi mun dengani kin qur'an yani zikrul hakim ibida ku hayde nasara yahudiya ana tunanti qur'an ni allah kitabani de mawlamin ni allah farini de hadisin wo bukhari di ado muslim ti isa wo yankana lagara kotanga na tinto aw kitini ti allah faran sharia nga masihu dajjali aw ken kalli aw gijim paren kalli aw salib kurwa be go chrétien maga aw ken qosono awani ni tununna nda sagalle ngara Allah ko musurun kama aw sagalle tande ni baka Allah ko musurun muslimu wa ko ni ka bi kallenga aw sino yeri ya nyana dunadi kendi abi dawuda tayalisi kinga ko ni kallendi taw tanna gati sine ya nyana yang halle na muslimu wotini aw sino yeri ya nyana aganda fati iwo salline ya isa worni isa antarni ay allah fa ngol ngal himbe ko ni
kinni kay ari halle ago haqqe be nyana me so ga nyaki nyadi ga aworni koni muslimu wa hillana bukhari wa hillana muslimu wa koni kapi kallenga andari o sino nyiri anya ayi so me de man media wo sabine isa gar haqqe binya munyen kama kin qana sen kabini muslim aru anya anibi nyime nya kampati onnati atanji kendo siko onnati gillatu gunane onnati tanji ken sine wa hakada kon sud gamuno aru aramani minya sendi onnati tanagate sine onnati tankara sine onnati tanji kero sino siki aywa nga muhammadu zarqani go kibe ko ni mawahibu sharhandi kenti tongungan kibe ya krisunga tugu ken kama kiyene di isa masege maganta ara kamero tampille sine kitaw dunari kamero tampille sine ara kinya an min magun qarai tan nagaten sine ndangi halia lindum ba gun sehe kenya kendo ni an wini me kenda bara agawo sigene wakati kebe kenda ni amma wuni tan nagate ado sino tumi asege halle amma da sino hilliya halle mamu maryama tan karage ado sino hilli isa allah gara sigendi kamundi gebe allah da attaga mo ara yilla hunni ara yigandi ara ji ara ken kadu yen kutuba kay ara naha ara korko ayin tum gonde imbe wo kambe honu nga company tukunga koy malikanu ara malikanu kitiyede kamuraho muliraho ara mare mimma بسم الله إن مثل عيسى أو ينقنا منا على منارات بني أمية رموم مسيري نصورون كما كم منا الجامعة الأموية أو دمشق سوريا كابتالي دمشق مسيري كونو كين صورو أو كيان كنا كين كم فعندك حل هن سلام أو تون كم فقط نقول لدعاني بني أمية أدو بني عباس بني أمية أصنو قريش نية بس لما هم كانوا كاو عن سير قرينا قريش نية هو قد دمبنغو سبات نكتا قريشيا سلام كانوا كن نقبل نكني bani umayya kun polanya kanan kinga kun tawo dingiranya dimashqiya banu abbas kunya kanan ga hilandinga kun kaddagaranya bagdadia kem misire église nyanyi kem misire église nyanyi islam nunga kinye dimashq slama ngunga kingino slamu kure ngunga kingino diga mede unde sabura iga gemuna lono église kayme kenya nyam misidenga ilagari gemme slama gundi chrétien do islami nan gemu hindi kemti basia ilagari gemma di
église ke tatibane abange nyugo na ken to église agonde ko bin kutudo mena nabillahi yahya qabrun ke misridi islamu ummati ken église nyai ona ke karawana la serenya na tagay nyana borin kombe nga annanya dolomiranga ange nyana misiri nga anya église nga kwa na nye o na misiri nga nyime ima karabaka wana se ngorna jogo imatika ado kenta inta tokini me ay ila kobi mbana ko turo menaga o kenyangu kallenga o gabe keno ko kallenga ama giri kemmo woni banu umayya kibla kunda soro ni godda bare salli khirla harsa ken soro abi tagay mo harsa yille gabiro misle ken ko gabiri me kunda ken soro kidugamu sabuda abi mo kam harsa ken soro isawo yang kana kenya kam kinga nyini a dajjal ara negawni miri liri na liri don no kunsuya no kunsu kebirenga a worni dajjal nan koriya kebirani to ken koto yedi digaranta liranta konnendi kori no kunsu kiba nabillahi isa yankana kinga ini ira salle nyugo sigindi aga nay yankabane ira medi wo kane kinne aw salle ni tiseruma indatla o jonkoni kata dajjali gedenga dajjali yagendo isa yare aw qajene ko sappe islam no kane kitana ni ngindongo khosene lemun ta ko bangeni suron ta ko segere to sagu mo kon ke mo yalla بكل تقصير بسم الله إن مثل عيسى سيني ونا دي غبر لنجي خوني كني ما جوبي باسكو سي لنجي كاميرو حل جمانية كوندي نادي أي أوتني كنتا كوينتا جوبي باي كيتي كنتا هناي أتا هيلاندي هي أتا سيكاندي هي كيم مينغا بندان جتار خوني هر إسلام أولي حل awo gili no hikimanga islam awon palle an ga nare keniya amma won kotende bismillah إن مثل عيسى ايوه دي كريتيان نقول عيسى الله رميني ابا كلمه منه الله يواني الله يمياني قرا عيسى ati isa misali inna allahi isa ganda koni an simin mani ya garin nan lemmen kita haben tai len siren kani kini kaba kuma ati ki misali bi hake Allah mawa kama dali adam ana qomi annaki hamunni adam ka misalinya yani kenin dro hada mare men nan kiti saranan ta kem palle akaba ko bigo adam ni kem ya kanta isa بسم الله خلقه الله تغني آدمي من تراب أو السجرانية ثم قال
bismillah ثم قال ala adama taga siyuranga kem ballati siyura keda nya hate gange anye o isa nga araken taga habentai atinya akana imringa hay ken tashbihul al-aghrabi bil gharibi na ho imbe gan kaba konta na gen kaba tannago ti ko kaba konte aga ndanya taga hon kite mantai habentai kinyan kaba konta dina mago himbi habi gantai yallew ago dugune ti adama ni kamanewa to ginde awa habi gantai kinya wayna Allah remenga kebira amaro habi ganta himbi yawa kebira kinyan siriyana Allah remenga ganta kristiyan bane wali ago adama ni Allah remme an gana ni habin dai ya ganda yana Allah remenga awa koni adama mai kona habai kebira hakarendi mantai bane habin dai bana ga wanya na Allah remenga kebira maro habi ganta himbe kebira kinyan ga wani Allah remenga aywa yana bunu hawa akana yimin kaba konta isai yahudiya mun mati isa ne ginare me ayati awali min tanu nandi habin de kenta yana oku be ga sagai nandi Allah rawo Allah ranya ke mogodi oku yimme maga ko hakarendi kebira adama kanan kaba ko hawa an kaba konta maryamai isai bagi hawa kembugo yugo nyadi ladan goni yagari nyansar mi hawa abu mandi yugo kebila ku hilli sun kaba konta isai Allah ni kaba gonu nya koyni Allah hin su ko mande fi'il istisnaiyat angod honso kundu make kemure ni ladan tay ara honsu adama mantai habentai o ma hawa ka kin bugu yugo nyadi isa ka kin ana bugu yarendi bila fil haqiqa lasilni yugo nyi lasilni yugo ya gari nyo polam bugu yugo ni ibira kusun ka bakonta isa bismillah الحق adiki haytu musabatin denye de Allah fare aga gidan kamangade yani akhbaran kanun din yani amru isa alhaq min rabbik isa kabare biga kanda sisa ki haytu ngade Allah fare imbe gani ketanai imit sababai bismillah fala takunanna ya rasulullah inna manya awagilli sikanu ngade ara kuni kura Allah fare ngalla mureni ko yumatun islami Allah farin mato imbe hega kanda ke isa hindi kani to ngade ma sika kedire bismillah adi niye membe ya rasulullah kinga nam farangal limahu nasara isa kibarendi kom palle to aun kingaranga illi athin to aunga an wotini kundangani ani lengi dangi halen am pay taun ya hay taun yani nasaran kirsunga akida Allah kallin kiyai kan karin ka har saundi da lengi dangi halle himbe ni yokun qororini tin li isan pike yayi ango himbe ko ni kuda ara ngo himbe ko ni da aki ango ti da qari ono ore nyugun qari kana ore nyugun qari ono yagarun qari ana ga yagarun qari ko yimminu ada ga yimmi on ka huma me bire banadi on da me ni birandi ko lagaru qasa ona Allah langandenya yemme gamma kenga kafirawo ani me keta ke diga me tubu ko keta ona me ni birandi onti Allah himbe ndey tongundenga anna ken kisindi anna garante liga ona langande londi keta kekida Allah farin ne firi ayo iti basin tade ora fa orni me wari wonna gi himbe di orna kan ila me wari hakrande be gawno
ati aga watu tigi ana kannu ko tawnya kama farenye ni annabi nyime ni aktabeni Allah kallenya aga watu kebrenga aga watu qari illi dunan ta gona waral lengiya seredo annabi nyime aga mallangande lundi ina manyaga halakide kebrenga hinku denga ga yima kasa awa ti kebrenga wona yugo kedi in to gono ondiga illa nguringen ta na sentara kendi na diga mun burundi kebrenga ina to ti kebrenga ko kundu wona yugo kedi in to ondiga e gumme ngalen no gondi kenda ni Allah fa sallama agen tili gollenga ayangati ay onore munkari ya Allah fare mbura kam ballenga adu hasan da husain ono ya garon kari ara fatima bana kari ado yimenu ay mido ali ila Allah fare kam ballenga aro ko konundo aw ati dangani indari nganda duwawnya agotin amin idi kata Allah fare ngi angara kembe ko wona to kundu sa ko sagene antak ni ne geni ayin sirene kundu on tagarna me tanay khari kebirenga o to o dina ke kamma on gem ko nyngodi igemu sagalle to kentu kana islamu wasino abu nuaym kin ke hadisi hilana isa ga lenyi maniya wujine complet kamun karagi kin wo tugene sufurun kasondi kamun karagi wo tugene rajaban kasondi tanji ke megandoroke tanji ke nyugome tanji ke si aywa ado gajanyo ke suyugo tanji ke igum kenyen sino nyikin kindiya nukta gore yo ko in hasana ado husaini Allah farille munye onore munkari araku yakari ono yaron kari ara fatima bana kari min godni fatima banem pasu yagaren suka mandenga keni diga ni rahul goy islam yagaren gabe ngono kin kota wugini hakanya daraba nakri on diga langandi ke ba ni ganda halaki garenga wa ma ko yagaren suka halaki ke ba ni ganda kisi a ko o suka kisi abali wa anfusana o yiminu ay miru ali ya ndiga kin ibra kini maziyai kini darajai kini khere hiya ali da kiko da abubakar wono umar wono usman wono radiyallahu anhu sahaba korenga be wono bi anfusana Allah farin yimme gankago kento wono ali ya kamadina suka mantenga parce que ahawada yire ga natindo mo yiri nenti ndai de o kelen tabaka hinundi insauda ali ari mun gabenni ngallem be gabu hasan do husain di imaga ni fatima yi daraja gabe yawo kunda ke kota Allah da kuya suga ara kuya wuta ko han kotan ka hana gari hasana wadi husaini wadi fatima wadi ali wadi gari kebra Allah farim palle Allah farim maremu atara janga biyen imbe nabu hasan da husaini kunni premier catégorie kinga nabu no ali yuren kutu kun kana kutun sukane parce que ali yuni kun pawai ali takko ke kotandi ko hangure kotanga ali takawadi tibira kinga nabu no kebirenga
anni aqilu karun ke yo Jaafar karun ke nangaw Abbas karun ke nangaw Hamza karun ke nangaw yana wa ko ndikundu parce que watu kuyugo no mahalle to kebden a kutin sumbana mi isukonin Allah faren maren tunye su jakka ngo haramini isuya o gan hasimre me la ora ko to honga na hillo dron banen basoy himbe ga bu hasana di aro husaini di kunyam pasa suya kengana buno ali ren kutu kengana buno hoga bu hasimi di riwaya nyugudi hoga bu akhilli aswadi jakon haramina suya ga suy Allah fare maren tunye nga kawa ko nyugono nga walli Allah faren karungo o gabe widu foto no kata hasan do sen gare maunga anga nyini buran sabatin ten himbe ga hidikunga nga isuidu walla kedi nani kembe anga honu tarikhum bay ango khataw ngalla da ngato karanga ngato iqalle ke sante ngeni ngabari amabu hasana di mabu husain di hasan do husaini Allah faren karungen suhiti kulleme ali ren kutungono bo Allah faren pawatune kutun kare muno kanan ga ngi suda faso mun taw ngi suda im pasu besu ya ro ho tabana nga i medurun anan pasu mi bismillah inna hadha atiki ho koninde lahuwa ke tigi tigi kiane qibarenga ingani tongode Allah ya gara himbi koni isa qibarendi ke tigi tigi yana qibarenga himbi gani tongo sika ganda kebedi wama min kebren ilahin amanya gille tongo bati tungai ma ganta Allah anna to Allah taala la tigi tigi ayani nindananga ayani ke mun nindananga isa iti Allah remede Allah yugo hede isa di tana tungu bati tungkanta maganta Allah bismillah fa in tawallaw iganda halakui Allah fare baka tungunne fa maga inna Allah Allah to Allah taala alimun ayani tuwananga ibunun dindananga qul ya rasulullah angin nanti dangane ya ahla ya kitabe dungonu yahud aron nasara wati gami ke gami mun nasara nya kama ke sura di abire nyugun nga tuqi kanne walla sido be yede awodi soy ta'ala kebire ngangun nalli ila kalimatin katta kelima bane sawa'in ken kelima mbana bainana o kudan kun suna gandini bainakum wasu kinni maniya usuti Allah kebire qarimani wala kin ko hay odanku umma ho baninawo maganta Allah wala nushrika shay'an umma honne suhillakahu ti Allah baninawo yattakhadha ba'duna o yugo ma menya ba'dan la yattakhidhu ba'duna ba'dan o yugo ma metigi arbaban kaman gabuya gilli Allah tanai umma kinya kibla kekida yahudiya nasara kida umma ho batu kaman ganka ko ma Allah umma ho ka haika umma menya kamane ya kembala gabona nasara adu yahudiya kungo menya na kamane nasara ko wani ruhbaniya kenni kamane ni yahudiya ko wani hebruya kenni kamane ni manni kamane ni parce que wodi ganni nyana Allah gara himbe haramundi yo haramina wunyana Allah gara himbe digandi iwo junubu nya hana iwo junubu sahananda bokene Allah golle ya sabuna ira menya kamaninga ha chrétien ko onde be gono église ndi yahudiya ko onde be gona go kanisa ndi an ganari ngera kero kyanya awi imuson ko nanda kekini an ganda kenkini sezi ni wono kursi lo gofran
ya hayin sezi awan taun kin kama donc angar haqqe be kini kem pake akon girmu ya hana bakan ongewa munda na kero krinya kitin kam moy bo anta gemme mi anga ne kinya ni lawa diga nanda walma wo gemme mi anga ma kinya nga haram ni nan kama ay konni son konni anga kini ana diga ndanda mana haram dan kama an kana Allah ba ne yani muhallilu Allah ba ne yani muharrim kyo gemme ko munda karanya Allah ba na o kinya kenta gemme karato kono Allah ba na o kinya an yi megara nyon wala lo kengure kebre anda kamene ganga ko kri an gembe ga dunge kengada kebre anda utana ko Allah umma ken dabari oti aya suganda yang kan nasaranu yahudi andi ayran kan bengo qirni islami fasiqun kam an gen qaranga na be ngumundo hangamano anna ko inda ho nya anna lungundi na bugura kunkoni na ayanun koni na hadisun koni ko sawre kalleke go minni mobe simede kumpo gurendano ko ganda ke menya nga na karne na begu na dukatu ko ganda menya nga tigana na surondi عمر واقنا الفوتي رضي الله عنه صمد فوتي أتي ما أفسد الدين سوى الملوك والعلماء السوء بالفجور أتي هو ما دينا مولندي ما هنگما برو تي غارينغا أرتوانا برو تي غارينغا ما أفسد الدين سوى الملوك والعلماء السوء بالفجور عمر الفوتي رضي الله عنه الله كم يقولك المجاهد الكبير هو مدينة مولندي توانا برو أروحان كما برو من بني إسرائيل حتى يومنا هذا ومن يغفر الذنوب إلا الله الله يجنون يهنا ngana hokkina ngenga anna tawra nyuwi kebrenga ana himbe kina anna ken kallenya habakai angina dunya allah anga dunga da kinga gando ko wallahi bismillah inta wallahu an anda ke kida tilli on ka huna ke dabari indi halla ko ke ya an woti ni dan akibe an kun islaminun ti dangani an kun kibiran an islaminun woti dangani kebirenga yahudu nasara an kun nan sene o ko koni muslimun akunya dukinnanu kuma Allah ni bani ayani sharia da warana ayani yampanan kinno ko kalle akute ko kun dakin bismillah ya ahlal kitab yahuduti ibrahim ni yahudiya nyi ko kwa dinan kam nasarati ibrahim ni nasara nyi ko kwa dinan kam Allah fare igangu kharide kitabe dungon lima ngedi mani sabu dangane an kunga me farangal lema ibrahim adide mani sabura an kun suwa killi tankun adina ya kama ngaka turni man sauda wama unzilat at-taurat awana to tawreta may yanka kingani yahudiya kitabenga ma ibrahim dangi halliya ahanta hakirna ya ahlal kitab ya kitabe dungonu kungani awan nasaranga lima mani sabu dangani an kundu yahudiya ga men hujana ibrahim di an kunti ibrahim an nasaranga mani sabu wama unzilat al-injil an kun kitabe injili ama yanka illa min ma ibrahim dangi halle tucelati akanta hakirni ibrahim do musa naga wujine sini ado musa ado isa naga wujine ado kam kabbi ado tanyere sino kara awani hilli ka me wujunu sikido kam kabbi do tanyere sino kara kulani winke dinani ni an kallen jo halle himbe gere nga himbe an kasa an kallen ati wujine sine an kasa banan kallen o wujuni lido ho sine an ngena ken kallen ni wa ken an ngen kallen ni an ngadi mo ibrahima dinandi
ora ken jabi ngai ibrahima ni yahudiya nye ayya ibrahima diga na yahudiya ko ngoto be wuni ne sini o ko nasara nye o ko isa o ibrahima kallinga di ken jabun dangi nga ibrahima diga mi ngana lu ibrahima yimi nasara nye ay ibrahima awa bugu dunari ado nasara ngo jobene wujine ado kam kabbi ado tanyere sunu karagi kin allah ti digamen lagarum afala taqilun awanta akhirin akhiran dawo ko namo kulani ninge dina yari ange dina jobbe ken diga halle akhiran den dayo gon bismillah ya kuyammu modo kuwaide nasara no yahudiyan ko agam farangalle mago digamede tuwawu gaw aga dangani ken digamedi a musa hi isa hi aha ken tuwawu ngono agara wari har ginde aga ko nan barai ngamani sabu dangani aga farangalle mago no kodi tuwawu ganta aga dangani bi dikenga ibrahima khalle wallahu nan allah kello kinde ko ni kin akhiran tanya ko ni allah taala allah na tude an ku yahudu nasara an kun ta tude ibrahima ga imbe kama an kun ta tude ma kana ibrahima allah da yahu jan sigindi kuyi awarni ibrahima kabbarindi parce que ama ko ni imbe ga awarna barindi adi ibrahima manya yahudiya yi kimda bari yahudiya mun wala nasrani ibrahima manya nasara yi a haiga bari kin allah maka walakin kebrenga anna gamni awa nka kana ibrahima nya amilin dengo baka dinanu sumaga katakan dinai alqayyim dina sembente tilengunte kenni mani musliman allah bani na yeme kinyani ibrahima almuwahhid aqajantengo allah yamari yen suda ahatantengo akaba yen suya kinyani al-islam musliman bismillah wama kana awa hillaka panum biga duruno maka okuni ismaila re munyi ay ismaila waro kuma kana kumben dabari agara kilebe to kuna kinya kama allati qala la ibrahima man yamna al-mushrikin amana hillaka pare kebrenga ara barindi yahudiya unga na barni nasara unga na islama unga sabatindi na barni hilakatana wa ango ibrahima mundallenki nandindo ibrahima o kilibane kama anna walle kamo inna awla an-nasi ati serun zuhu hawlandinga ti ibrahima sede be gara wotini lenkin kedo ibrahima o kille kama ken kamanni koy konni yemmun tigi tigi himbe nu gara batu ikkiyendi dunadi kullawa konni wa hadha an-nabiy ado ke annabi nyimme hadha ha litanbih zal ishara agado himbe hay qurayndi aga yagenga way aga kitengo katinay ibrahim ado himbe nu gara meni kedi ga tokkida bate kullawotini ado ko dinadi ke yugo qabe hay annabi nyimme ke qarawa konni ngene hola midiya والذين أروا يمون غروا كوني كونغا تونغندي اللي ما هو لمن يماتونغا ناوتو تونغدانا هنا كتا جمال لغري كل وتني أو كو إبراهيم كلين كما أما أنتم فلا يهودي أنت سلا كوني هكذا غندانا نصارى أنت سلا كوني هكذا غندانا ما هرنا هلا كفانو يمغا بسم الله الله تعالى ayani yemmum be sananga ngatu wondi ayani munyon be sananga Allah waliyul ladina amanu Allah waliyul mu'minin yani nasiruhum wa hafizuhum Allah yana mu'minun de mana ayana itangana de mande kere-kerente tangande kere-kerente anganya mu'mina ngabane ke de mande wanda ke tangande wanda angaram bin sugge munda kinga ba kebirenga akara siganda kebirenga
akananya i walinga alla ni ko masurun walinga alla kana i ko masurun i walinga ani hulani ni alla walinga na awre uruhilane awre ni hulani di hisu be sindi alla kenga ndanya alla ka honyana awalinga alla kana wo be sini ademandenga angana bin su to alla kallenga ken wureni andan andi mandinda mbatu yenda kalasiya bin su anda be sindi alla kibringa alla khawgina waliga alla kana wo be sini an bin su ya inati meya alla da tamboy gana de la wali muallama بسم الله ودت طائفة يهودية دائما يقول لي وسلام أو بون دي مغبي وسلام كان نكون كل مغبي كتي ديننا نلو إدي حقنا سهندي قولندي نابرندي يجوك قاسمين كي كوتا معاذ بن جبل أرى حذيفة بن اليمان أرى عمر بن ياسر كوني بيكو خورس كي أكيد كودا سلامة وني مدين الله فاري يمونو يهوديا نونا هيري كتو يقول ينا سابو يموبي نكسرو سكي بو سلامة وني كي كودا عندك تكو ولا كونو بقى سلام نون جبان أباني إلى هي قواري كتادي يعني أنت تامبين دا وانشار لكن بيرين كتو Allah kesu lagamino da wana kitu kini gili Allah faren ken kama yon wotu menewa inta tu menede zo ayanun dangi inta dungina bada inda kata migaro illa inistata inda kata bismillah kibra ayan yanka wadda ta'ifatun ti jamara annata ille kitabe dungonunga igan katan kun sankundini inta o sankundini illa anfusahum maganta imya ya lamu kusuro siki nanti wakatu nundini وما يشعرون ka inta ken kalama daiman annan kani turanga daiman annan kani jambanga daiman annan kani masibanga ke domin yana gili Allah faren kota Allah faren kiyendi بسم الله يا أهل الكتاب يا كتاب دنكونو من سابو دنغني كونغا ki monta kunga kiteke mogondo akiteke mogonda bana ana kina manisa agai mi watu nan dim mundu ho anya kita ho aga himbe duku a haiki Allah kinan ko man sabu ke su yiran kampen wo kirni islamic buren kama na tongu mogondi an juban sabura an kanan gagon sabura an piguma gun sabura manga dabari an ana tongu bangani ana ho kapanga ana ngalla kane dada ya ana ho kapampi tongu ndarno me ko sodi an go kana bangandi ngana bangandi ke magarinya ayi ndamo tongu kama an la tongu be bangandi ndarno ko sendi de ana ho kapam maga dada ya tungunta tungu kosenda abada tungunta tungu konturunda abada bismillah
وقال الطائفة ali jamati gelle kitabe dungonunga awa iti me daga ni kekan here nyugoya mogobe igawo jaman wala kono mogobe kini here nyugoya iti me da an kun nan to wonde aywa kitabenga digara ken nyankanne yemu gamma amanu kunga to wonde qur'ana panamunni kem le hatta nallo ina ne na bugu wani na hibo warno hiyo kura do kwani tuanu keta aw gil islam aw hebunu mo woni goy hulani angendo hulani adiga tubi aganda tubi bito gandanya aw ndaga bugu ara ni himbe ga wadi janga mon islami anda gento gira mo wono be kono dangani aro dinan tagebe kinga na yabane surumutini kuri tuwanu nyaide ngoro himbe ri nambu kinda sire ko tari ije mugedi ayo kotan wuri igem gedi madina hatta nallu salama gondi ku sabura ago gonno mobe nga alla da ke here ara sagandi katiya kenni maniya illa garitini ona ken to wono de tanga maro higabe wono nganga naro tambugu intan to kono de ina bizo sika kinanga anga matubu de wankalli ikanu ken wuri ma ke nyakari ngai honda hakira yo kenga ndari lengira lombugu kalendadi yo la ken wuri ni lengi wo ken yana de ke ko tan goni ma ka ta ken yana kana wuri parce que murtaddu inan kunu bitu sikya igun ka tamu ni kara bismillah ولا تؤمنون itimena gari caga sidi kamaga tugondi إلا لمن ma ganta yemmenya dangani تبع kinga دينه batiyaga dinanga ila ken komeda iyaga way sirnu ko ngallo yahudiya wonde honne islam wonde honne awa hono ko mon sa islam honne awa ila meka homo mi sire suganta aga yaw aga khalle gidi kamaro ngen khalle nurani inta isrun to ko ti horauma ndanyi mina am pakrenya na hompai himbe gande tunga am pakrenga riga anna logendi ay yawuri anda kenya iwoti ni meda ona meriga o kalle ke kam alhamiyatul jahiliya yang kali yahudi anju kuju way bismillah an ngotini dangan ya rasulullah إن الهدى kandai هدى Allah الله kandai ngani de sire hoye islam ko ngini kandai nga himbe gani kenta nay kini sam dawo ngede yani ya kandai tuse bane Allah da diga men kutuina na kandai ko ni haqiqa nanti himbe gana tokki dan kun kallenga an kun dinanga an kun dinan tamode dinani Allah ko himbe do Allah faran kallenga gemu an saban kap adu kinga magemu harban tamma inna dina inda Allah al-islam kindi awsa gani kata diga men kutenga ije kamaga tungondi sereda mahimbi ga bati aga dinanga an yuta ahadun ina siribane ko مثل ما kumbiya igara kenkina kuma kello ngena khamma an kun yahudiyanu annabi nyumulle mundi soru aga ko gonda aga kismanu tammani me annabi nyimenda farengini horo kinni sere khammo himbe gani awa himbe ran kallembe ya annabi nyimmagun ni bani israila baane akalle ko nda kri kem palle garinga ma kello ngena khammo yo ikun ko manya Allah isa ti kitaben ni kunyadi hintuwa ni kunyadi ti fara ni kunyadi annubuwan ni kunyadi ni kya ko
aw yuhajukum janko ken kaman na katan kum janaga Allah kaman kaman ni ko ngena kam an kun kallem me kinni koy janko ken nan kun faranga lemma ko Allah dinan ni kenya kam kibri ma sire be gama kallem batu kamaro e digamen no woni Allah ri bal innal huda Allah yahudu yidu magallaqe dun qoray do maga ikutun den wata ga hon sudi dinan sudi an kana ni indi me khallen ka maga bismillah an wotni dangan ya rasulullah kebe gani fasan daunga an Allah maade ana fasan daun kini yemminga agara kanu kenda kibringa anan kum maga minna manna gama Allah taala fasan daun yurubanten tunganyeni on su to anangeni himbe kan kaba kinyana de يختص من الله ويمن قرقرني تي هنينا أنا خانو كندا أنا بنيماغو كانن كاغو كتاي توابو والله الله تعالى فاسنون داون تونغانيني أولاكين فاسنون داو كورينغاني والماكي أوا أتونغاون كورين فاسنون داون غبني دي أغرا هو نياندا كومي أران كوما مي كامي أغران تويندي هو يا أنتا مي كامي تو agara sesu kinanga ame kame sendanda wala hayra ala Allah kabenda Allah kama kumiga ndake fam wallahi ana mosri antanyi me walli an ranyi me wari bane himbono komin gari me wari bane himbono fama samma illa Allah rabbul ibadati wa karamuna kinye gon sama wala min ko hontano Allah halle ayan ta gonu sukama anda himbe nya ko tabe mogobe an kallenya kingata anda himbe kin himbe wakati be aya khalle yani kuindana nga yani bosindana yani sigendana nga yani wurgindana aslim taslim andu kin allah yi amo kasi bismillah ومن أهل الكتاب من يمو قل كتاب دنقوننا آمنه الله كوني جكون كوني جكو بينو غنا بورينغاني دي yo mo wonu nyana himbe go islam gon dukatunu islam gon bonondi aw gilli jukku buron tawuma honu su hede an ganda ken duntingawo inna burgabeya ana sagandi katanga duntingawo be gabidi sabra o abdallah ibn salam yugo ñu wodan na bu ko re xari hay wujunu hilli aw qiya kangene ni shedan tay sahande tay ko tabe atin qalisi qariha ara buguni na kide ke ko ta kitabi yu ñani bismillah yemmo wogilliya an ganda ken duntinga gondi hari dinari bane anta sagandini katangade jamba be ga wadi sabura illa ma dumta qa'iman manga hinna siki akamade angara kine bane ti wonga legini angara balle koy adiga men ga beni ka bon lasraf na burin ga be ngama igo ñu goda dinar dandan mo xare hay har konta mo agati qariha apara kinara nagari manna i walla kemo wana be nasrun qarihan nagari man sawda bi annahum ashabun yahudi anuma iwotini
ليس سبيل ti junubu killenda oku yahudiyanu kamma yahudiyantanadi ummi yuñani maga himbe gati yahudiya allah ra hon suttaga o ko asabura hon suno ko ahoy angana himbe wutari anda ken angana himbe togono anda ken togono anda sere ka hoy angana himbe bi anya honi angana akara anya honi hon sunu yahudiya nya hoy كان آخر لنا منذ حتى العالم يوجي كان آخر لنا وارث صوبك كان يهودي أم بخر لنا يكون ميرتك هو كهو أكم بابدي نحن أبناء الله وأحباؤه كم تاكم بنا وكان الله رمونا وكان أكم قالوا كنا أكم بنا من الله كنا كم مازلو من نار منها كيف بيقول هون الله هوي o ko na re menga ke bi ngani on suno ko hoy هذا عقائد والدراسة التلمودية بسم الله ويقولون الكذب ati idan ge digame ina garinya kutunu على الله na sawa Allah ide وهم i mega i يعلمون wazu nan di garana de anati kenna kiyawa ken ke mu me wadi Allah ndi kudu Allah ci garinya ni ima tu garinya aha anga nandu sugu anja munalu kembanan bismillah بلى allati na'am tungan kebeya awa liga killewi kamade junubun killengi me kama من ari yemmebe aga timmandi أهله illa hidunga ido Allah naga ido komun naga واتقى kanu Allah ina kuda ento فإن الله kasi endabari Allah taala يحب aw Allah المتقين kannanu munda aha Allah kanna ngena ko mingena Allah kananga inna Allah yuhibbul muttaqin Allah kanna ni maniya na layun timandi andu Allah naga andu ko mun naga nan kan Allah kanna ni assalamu alaikum bade lamne kala chana musodem sen ma korambe folintano di aw bela gilima aw mno be kala lamne ken watina radio nurudina leka la sedi kena kamalo dana ka fo hal sa club radio magiro ngana ka botuba ndage kanyata ani kile ale tanfla le dafran feni sanga biduru ani sanga nani obe onno kan fe radio magiro leka la sedi kena ka o de kilin sa obe lamne kala bela gile ka matrula ambe ga tin lamne kala bela gile fe ni kibara kanye terme kala se lamne ki je kulu bela gile ma mi ni obora msirdala ayo ko kada lamene kilo bela jile kuloka ko matune sawane ko alotala kalfa minala bi ayo femi adu watu jana jabu watu isa lubna ke adama communique kala se lamene kilo bela jile ma ambe do donge bamato yamba fo alaka ya fama ayango kitimina la kanoko ya anabta jemi ma la kanoko ya mami fatura odiye matune sawane alotala kalfa minala bi anfe tubani no ayo femi ajanja watu ye obnake adama communique ambe do donge bamatoy amafo alaka ya fama ayango kitimina alaka nokoya anabta jemi ma alaka nokoya alaka ngiro ya kanda do kono bido la harama salli ala rasuli na jonko tuguna ne wutu na ki hore to kono أولئك umma wangu to bro لا خلاق adi awa taqin khunda kunyum dangane la kharadi ولا يكلم Allah taala mo nyaga wi salim ma wono Allah mo nyaga hayndini katta ko kamanu ngati hinna en ولا يزكي ama nyaga wi senondini juno wununga ولهم yanga عذاب ngate wi dangane alim kin torandenne وإن منهم ono لفريقا gilli aw yahudiya nunga kunni jaman ngoy يلوون min ألسنتهم kabul lashraf wara hubrebe koni idi menu malik bin sufay uyay bin akhtab ubay bin yasir shu'bat bin amr wa hakala kudi menu madina tarendi adi tatu kun yahudiya buri harangana guru hakama guru ku jama wono ku gollen mani yalewuna alsinatahum iwinenu ntoromini الكتاب ti awa musa ti tawrata kitaben karanginga لتحسبوه ko sabura an kun teringandanu ko an kunna simma الكتاب nan dikke teringa ho anan dikke toromi ho be hake kini awa alla digami وما هو an kana ni rangen potoromin de من kembe الكتاب kitaben yugo de o ويقولون kimbane he ini sagon ko inati gari هو ndange digami kigri allah وما
an ga ni akan na gediga me magri Allah ide ويقولون الكذب inda ho koni an ga ni tirni yo garen kutuno على na الله sawo Allah وهم yimenu يعلمون. wato tigi gibra keni ki jama golle ayan ka ko di yahudiyan to ana buru ay ranga be mo kirni Allah ware ni mato muslim to ana buru kana kama digo liwo Allah tiani digo liwo faren tiani inda gara ko diga am guyo kunyana no anani me biren wa ma ko yime to ana ga tawo nan dingo Allah kallen ga gada an anda ho kuni amina sam do nyagala kem pay qur'ana yayi ngorni faren kallen ga gara sallallahu alaihi wasallam an anda ken kuni awina sam do nyagala an ngam barni ho ko asna Allah faren tini an ma khara Allah na on ko na himbe ko Allah ma ko a faren ma ko ado ko so bismillah ما كان amanya gampaulanda sirinne dangani أن يؤتيه الله Allah nya halle na kin kamanin ku aiwa to agunga والحكمة adu kitenga adu annabi nyimagunga ثم يقول ken palle ken kamananti sirun dangani kunu ibadan an kunnan ya batikumuya ke dangani ngin ya bati kamaninga awa gilli Allah tanai ken ta haulanda de Allah nya halle da sirnya annabi nyimi manya halle na sire twindi to awuna handenga manya halle nan twindi ikitabenga anta siriken kaman nan kumun kri kati batiyenga gina ga kaman an ga yimme gara himbe ko an gara himbe kara kendo ganta banande sire sun ta kawana ko killa makni ga himbe ga Allah gara himbe ko to aw kenta ko bana ko de an kawatin mani walakin la an qabatinya aw tirin kan danu an kunnanya ربانيين Allah ربانيين an kunnanya Allah gankunga kun Allah gankinga to annabi go gollini ti to awon huwa rabbani بما hon sabu dangane aganya تعلمون الكتاب hon sabu dangane aganya ta'lamu aga kitabin qarana ken dangane وبما ta'lamu ado hon sabu dangane كنتم aganya aga ken qarana ولا age يعلم ani gamne wa qaranin hani wani na qaran bongoli agara qarana tu kebren atunya anya Allah gankoya yani ka golli Allah ra taqa to akuma an kinya ko atoki do Allah halle ya ana anyu gilli mun to ono an kabana kinya ko bismillah ولا يعلم anta kintu ana sire wala ga waga ya marni أن تتخذوا ana الملائكة malika nun tigi annabi nyim mun tigi أربابا inya kamane de on saiban gara ko mo be awa malika nun ni Allah re munga nasara ndo yahudiya ngara ko mo be isa do ozer ni Allah re munga ay kewla ken woni ken tuana to agumana ha ay min tasri dan ko tini kamane an tasri na ko tan Allah ko mo khorunya kamane bismillah أيام yalli akin an kun yamarini ti kafira kunga on palle an kun ganya silaminu ya an kawana kenya anda kawana kenya de an kawana kahirun kirini yo silama goni qallu hal silama goni nan bugundi anda kawana kenya de wa in ya rasulullah ngin nabiren simma allah ta'ala garigandi annabi nyimul laydo kotenga لما bira آتيناكم gillo gundara gai من كتاب gilli kitabeya adu tuana hantiya ثم kin جاءكم balle hari qore ndari gai kin ngani tungundani kun dangani kin ga kabai تؤمنون ke birenga maga ga tungundi bi tigen pari qore ya تنصرونه maga ga gen pari qore dema قال ke ga ko annabi nyumundi uti Allah dangani
أقررتم Allah ti dangani aga kirewa وأخذتم إثري kebenga irin la hido qotelliga على aga ذلكم dangu kamma kella hido yawo Allah kum ido Allah nawa Allah ti dangani anyu no qifar aywa ngaga sugandini nawanya qifari nanya annabi nyimmi nka aro kitabi aro to wonna hande ke hare nakri nyani ara qorondi ta'zim na kitabe ke qorondi na hikma ke qorondi hare gandari himbe gan qora hare anga kona kimbatu kebrenga manga bugan khallen Allah khallen kebra kyan kuni harunda kyan kun